إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. فمن تلكم النعم لهي نعمة الوقت والفراغ، فقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة الوقت والعمر، نعم، ولأهميته، فإن الوقت هو رأس مال المسلم، بل هو أنفس ماله، ولأهميته أقسم الله عز وجل به في كثير من آياته. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الدهر، وهو الزمن الذي يحصل فيه الأرباح والأعمال الصالحات للمؤمنين والشقاء للمعرضين، نعم، ولعظم عبره وعظته أقسم الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، ويقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فكم أقسم الله عز وجل بأجزاء من الأوقات لأهميته ولعظمه، نعم عباد الله. والإنسان مسؤول عن وقته ومحاسب عليه يوم القيامة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. نعم عباد الله. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الأوقات، باغتنام أنفاس العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. نعم عباد الله، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأوقات والأعمار. نعم عباد الله، فالإنسان إذا ضيع وقته وعمره يتحسر يوم القيامة حسرة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال المفسرون: أن يتذكر أوقاته وأعماره التي ضيعها في غير طاعة الله عز وجل، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يتحسر في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه الحسرة. نعم عباد الله، فأوقاتنا غالية عظيمة، وخير الناس من استغل أوقاته بطاعة الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس
من طال عمره وساء عمله. نعم عباد الله، فأعمارنا قصيرة في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان إذا بعث يوم القيامة فهو يحسب أنه ما لبث في هذه الحياة الدنيا إلا عمرا قصيرا. قال الله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نعم عباد الله، فينبغي علينا أن نستغل أوقاتنا في طاعة الله جل وعلا، وبما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وبما يعود عليه نفعه علينا في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، ففي هذا الزمن كثر ما يسرق من أوقاتنا من الجوال ومن المتابعة للقنوات في التواصل الاجتماعي، فكثير من الناس يضيعون أوقاتهم في الجوالات وفي مشاهدة المباريات وفي مشاهدة الأفلام وغير ذلك، يضيعون أوقاتهم في غير طاعة الله عز وجل، وبما لا يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ولا سيما الشباب. فكم ضيعوا من أوقاتهم وكم ضيعوا من أعمارهم، فهم يسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الوقت الذي ضيعوه وعن هذا العمر الذي ضيعوه. نعم عباد الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كانت عليهم ترة وحسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. نعم عباد الله، فأوقاتنا غالية، وكان السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين على أوقاتهم، من حرصنا في أموالنا، من حرصنا على دنانيرنا ودراهمنا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. نعم، إذا ذهب يوم يا عبد الله فإنما هو ينقص من عمرك، وإنما أنت تتقرب إلى الموت وتتقرب إلى القبر يا عبد الله، انتبه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا ممن يستغلون أوقاتهم وأعمارهم في طاعة الله، والله ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، يخطبوا ملك الله سبحانه وتعالى سلسة تلك هنا نعمة ጸጋ السوق يجزي ጸጋ نسملكتو ነበር። الله تبارك وتعالى ሰው ልጅ ላይ ትልቅ የሆነ ኒዕማ ጸጋን የጊዜን ጸጋ ውሎለታል ሰጥቶታል። ስለዚህ ለሰው ልጅ ትልቁ ንብረቱ ትልቁ ሀብቱ ወቅቱ ጊዜው ነው ማለት ነው። لأنه حياته ህይወቱ ስለሆነ ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ላይ በጊዜያቶች ይምላል። በጣም ትልቅ የሆነ ቦታ ስላለው አሳሳቢ ስለሆነ ወልዐስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር በዐስር በጊዜ ይምላል። لأن العصر هو الزمن الذي تحصل فيه الأرباح للمؤمنين ለአማኞች ትርፋማ የሚሆንበትን መልካምን ስራ የሚሸምቱበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። وهكذا እድለቢሶችም እንደዛው መጥፎን ነገር የሚሸምቱበት ጊዜያቸውን አኺራቸውን የሚያጡበት የሆነ ነገር ስለሆነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምሎበታል ማለት ነው። በተለያዩ የጊዜ ክፍሎች ይምላል አላህ። ወሸምሲ ወዱሓሃ በረፋዱ ሰዓት ይምላል። ወለይሊ ወነሃር በሌሊትና በቀን ይምላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ጊዜያቶች በጣም ውድና አሳሳቢ ስለሆኑ ማለት ነው። ዒባደላህ፣ ትልቅ የሆነ ኒዕማ ትልቅ የሆነ ጸጋ አላህ ሰጥቶናል። ክፍት ጊዜ በተለይ ምናገኝ ከሆነ ማለት ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልናመልክ፣ አላህን ልንገዛበት፣ ለአኺራችን ልንሸምትበት ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው ወቅት። ለዛ ነው ሰው ልጅ የውመል ቂያማ ስለዚህ ጸጋ ይጠየቃል፣ ስለ ጊዜው ይጠየቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተዙሉ ቀደመ ዐብድን የውመል ቂያመቲ ሐታ ዩስአለ አን አርበዕ፣
ስለ አራት ነገር ከመጠየቁ በፊት ከቆመበት እግሩ አትንቀሳቀስም አንድ ባሪያ። አን ዑምሪሂ ፊማ አፍናህ ስለ ዕድሜው ይጠየቃል። በምንድነው ዕድሜውን የጨረሰው? هل هو في طاعة الله أم في غير طاعة الله اللهن بمملك بمجازات ويس كذا وجه. وعن شبابه فيما أبلاه ስለ ወጣትነት ዕድሜውም ደግሞ ለየት ተደርጎ ይጠየቃል ማለት ነው። በምንድነው የወጣትነት ዕድሜውን ያሳለፈው? በምንድነው ያብላለው? የወጣትነት ዕድሜ ተለይቶ የተጠቀሰበት ምክንያት አብዛኛው ጊዜ የወጣትነት ዕድሜ አስቸጋሪ የሆነ ዕድሜ وهكذا አብዛኛው አላህ ከወፈቃቸው ውጪ የሆኑት በወጣትነት ዕድሜያቸው ላይ ጊዜያቸውን ይጨርሳሉ በማይረባ ነገር ማለት ነው። ጊዜያቸውን አላህን በማያስወድድ ነገር ስለሚያሳልፉት በወጣትነት ዕድሜያቸው ስለሚሸወዱ በተለይ የወጣትነት ዕድሜን አላህ ለይቶ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው يوم القيامة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ስለ ገንዘቡም ይጠየቃል። በምንድነው ከየት ነው ያመጣው? ምን ላይ አውሎታል? ምን ላይ አውጥቶታል ተብሎ ይጠየቃል። وعن جسمه فيما أبلاه ስለ አካሉም ይጠየቃል። አካሉን በምንድነው የገነባው? በሐላል ነው ወይስ በሐራም? ስለዚህ እንጠየቃለን። ስለ ጊዜያችን ስለ ዕድሜያችን እንጠየቃለን ማለት ነው يوم القيامة. فماذا يكون جوابنا መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ዛሬ በጥሩ ነገር ካላሳለፍነው በመልካም ነገር ካላሳለፍነው ነገ አላህ ፊት ምን ብለን እንመልሳለን? عباد الله ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው ወቅታችንን ጊዜያችንን ዕድሜያችንን ይህንን ትልቅ የሆነ ኒዕማ እንድንጠቀመው ገፋፍተውናል። አምስት ነገራቶችን ከአምስት ነገር በፊት ተጠቀማቸው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሸባበከ ቀብለ ሐረሚክ ወጣትነትህን ከእርጅና በፊት በመልካም ስራ በኸይር ስራ የኃይል ሰዓት ነው፣ የነሻጣ ሰዓት ነው፣ የብርታት ሰዓት ነው። በመልካም ነገር ተጠቀመው። በመጥፎ ነገር እንዳታሳልፈው ወቅትህን የወጣትነት ዕድሜህን እንዳታሳልፈው በመጥፎ ነገር በማይረባ ነገር ከጌታህ ከአላህ ርቀህ እንዳታሳልፍ ትጸጸታለህ እርጅና ሲመጣ። وهكذا يوم القيامة ከባድ የሆነ ጸጸት ይገጥማል ማለት ነው። نعم. وعن عمره فيما أفناه ስለ ዕድሜው اغتنم 5 قبل 5 قال شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك ጤንነትህንም ተጠቀም ከበሽታ በፊት ማለት ነው። በጤንነት ጊዜ መልካምን ስራ ተሰነቅ። በሽታ መጥቶ ያልጋ ቁራኛ ከመሆንህ በፊት ተጠቀመው ጊዜህን የጤንነት ጊዜህን ማለት ነው። ትልቅ የሆነ ኒዕማ ጸጋ ነውና። وعن قال وغناك قبل فقرك ሀብትህንም ተጠቀም ድህነት ከመምጣቱ በፊት قال وفراغك قبل شغلك ክፍት ጊዜህን ከመወጠርህ በፊት መልካምን ስራ ተሰነቅ። ኸይርን ስራ አብዛ። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቃረብ። ዱንያ ላይ እንደሚታወቀው ብዙ የወጡ ብዙ ቢዚ የሚያረጉን ነገራቶች አሉ። ወላ ሲየማ አልመዓሽ ለዱንያ የምንለፋው ልፋት ጠዋት ወጥተን ማታ እንገባለን። እንደሚታወቀው መልካም ስራ ኸይር ስራችን ሌሊቱም ሲመጣ ቤት ገብተን ወደ ረፍትና ወደ መተኛት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ለአኺራችን መቼ ነው የምንሰነቀው? ከዛም በኋላ ያለን ከፍት ጊዜ በተለያዩ በአሁን ሰዓት ቴክኖሎጂ ያመጣቸውን ነገራቶችን እየተጠቀምን ጊዜያችንን እንጨርሳለን። ዒባደላህ በተለይ ስልክ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ኢንተርኔት የመሳሰሉ ነገራቶች وهكذا ሚዲያዎችን በመከታተል በጣም ብዙ ጊዜያቶችን እናሳልፋለን እናቃጥላለን። ዒባደላህ ከአኺራችን እኮ እያዘናጋን ያለው ይሄ ወቅታችን ክፍት ጊዜያችን ነገ يوم القيامة ካለፈ በኋላ እኮ አይመለስም። ሞት ከመጣ በኋላ እኮ አይመለስም። ብንጠይቅም እድሉን አናገኘውም። ስለዚህ በመልካም ስራ በጥሩ ነገር እናሳልፈው። በተለይ ወጣቶች እዚህ ነገር ላይ የተፈተኑ ወጣቶች አላህን እንፍራ። ጊዜያችን ውድ ነው والله ይሄ ጊዜ ካለፈ በኋላ አይመለስም። الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ሰይፍ ወቅት ማለት ልክ እንደ ሰይፍ ነው። ካልቆረጥከው ይቆርጣል፣ ያልፋል፣ ይሄዳል ማለት ነው። ስልካችን ላይ ምን ያክል ሰዓት እናሳልፋለን? የተለያዩ ፕሮግራሞችን በመከታተል ማለት ነው። ማይጠቅመንም አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ደግሞ በወንጀል የሚያሳልፈው በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ጊዜውን የሚያሳልፍ በወንጀል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚያስቆጣ ነገር በፊልም በተለያዩ ነገራቶች በቀልዶች በድራማ በመሳሰሉት ከአላህ ጋር ጥሩ ግንኙነትን በማያመጡ አላህን በማያስወድዱ ነገር የሚያሳልፍ ስንትና ስንት አለ። አላህን ይፍራ። አላህ ይጠይቀዋል። ስለዚህ ወቅት ስለሚያየውም ስለሚከታተለው ነገር ይጠየቃል ማለት ነው። ዒባደላህ
እነዚህ ወቅቶቻችን እኮ ብንጠቀምባቸው የተለያዩ ዕውቀቶችን ዲናዊ የሆኑ ዕውቀቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናውቅበትን ትልቅን ደረጃ ምናገኝበት ዱንያም አኺራ ላይ እድለኛ ምንሆንበትን ነገር እንከስብባቸው ወቅቶች ናቸው። ዒባደላህ والله የድሮ ሰዎች ከኛ በፊት የነበሩ ከሰሃባዎች የሰሃባዎች ተከታዮች ጊዜያቸውን በጣም ይጠቀሙ ነበር። ዒልምን ዕውቀትን ሸሪዓዊ ዕውቀትን በመማር በአሁን ሰዓት ተመልከቱ። እስቲ መስጊድ ገብቶ ቁርአንን የሚማረው የሚቀራው ስንቱ ነው? አብዛኛው ወጣት የዱንያን ትምህርት ከተማረ በኋላ ከዛ በኋላ ጊዜውን የሚጨርሰው በማይረባ ነገር በኢንተርኔት በስልክ በተለያዩ ነገራቶች ጊዜውን ያቃጥላል። የታሉ ተማሪዎች የዲን ተማሪዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማወቅ ጉጉት ያላቸው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ለመማር በወቅታቸው በጊዜያቸው ሊጠቀሙ ጉጉት ያላቸው የታሉ? ጊዜያቸውን በማይረባ በማይጠቅማቸው ነገር ያሳልፋሉ ማለት ነው። ነገ የውመል ቂያማ ይጠየቃሉ። ወላጆችም ይህንን ነገር በመስጠታቸው ልጆቻቸውን ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ ዕውቀትና አላህን ወደሚያውቁበት መንገድ ባለመምራታቸው ይጠየቃሉ። ልጆችም ወጣቶችም ጊዜያቸውን በማይረባ ነገር በማሳለፋቸው ነገ የውመል ቂያማ ይጠየቃሉ ማለት ነው። ዒባደላህ ወቅቶቻችንን ጊዜያችንን በመልካም ነገር በጥሩ ነገር እንጠቀማቸው። ነገ የውመል ቂያማ እኮ ሐስራ ነው፣ ጸጸት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች የሆነ መቀማመጫን አይቀመጡ መጅሊስን አይቀመጡ አላህን ማያወሱበት ከሆነ ነገ የቂያማ ዕለት ከባድ የሆነ ኪሳራ ከባድ የሆነ ጸጸት ይሆንባቸዋል። ሐታ ጀነት እንኳን ቢገቡ አላህ ጀነት ቢያስገባቸውም እንኳን ያንን ጊዜ በማይረባ ነገር አላህን ባለማውሳት አላህን ሳያወሱ በማሳለፋቸው ይጸጸቱበታል ማለት ነው። በሐራም ያሳልፈው እንዴት ሊሆን ነው ሁኔታው? ማይጠቅመውን ነገር የሚሰራ የሆነ አካል በወቅቱ እንዴት ነው ሁኔታው ነገ የውመል ቂያማ? ዒባደላህ እድሜያችን እኮ በጣም አጭር ነው። እዚህ ሐያት ላይ የምንኖረው ሐያት በጣም አጭር ሐያት ነው። ረጅም ህይወት ብለን አናስብ። والله መቼ አጀል እንደሚመጣ አናውቀው። ዛሬ 20 ዓመት ሆነን ትላንትና 20 ዓመት ላይ የነበሩ ወጣቶች ዛሬ ቢጠየቁ 30 ዓመት ገብተዋል። የ30 ዓመት እድሜ ባለቤቶች ዛሬ 40 50 ጊዜያቸው እንደ ዳመና እየበረረ ነው ያለው። እንደዛም ሆኖ እኛ ግን ወቅታችንን ጊዜያችንን በማይጠቅመን ነገር እያሳለፍነው ነው ያለነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞት ሲመጣ بالنسبة من النوتكم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا لك سيما ملسوني لك جدي ستوني لك وقت لي فلقات الله لي ضيقا نقر قن جزي عيستو مالك ملكا من سرى لي سرى ذكر لي ذكر وقتل لي ما حديث القرآن اللي سما قن الدلونا يا قنين سلزي الدل لين يعلنو تلك يونا تقال لين يعلنو النتكا من بيت والله كما ستتاتشن بفيت كما ملتو بفيت نعم ሰለፎቻችን ረዲየላሁ ዐንሁም ጊዜያቸው ላይ በጣም ይጓጉ ነበር። እኛ ለገንዘብና ለዱንያ ከምንጓጓው የበለጠ ሐሰኑል በስሪ ሰዎችን አግኝቻለሁ ከሰለፎች ይላል እናንተ ዲናራችሁ ላይና ዲርሃማችሁ ላይ ከምጓጉት የነበረ ወቅቶቻቸው ላይ በጣም ይጓጉ ነበር። ዕውቀትን በመማር ዒባዳን በመስራት ዚክርን በማድረግ ጊዜያቸውን የተጠቀሙ ትልቅ ሰዎች ናቸው የሰለፎቻችን ማለት ነው። ዒባደላህ እያንዳንዱ ቀን ደግሞ የሚያልፉት ቀናቶች ከእድሜያችን እንደሆነ ልናስተውልና ልናስተነትን ይገባናል። የብነ አደም ኢነማ አንተ አያም ፈኢዛ ذهب يوم ذهب بعضك አንተ ማለት ቀናቶች ነህ። አንዱ ቀን ባለፈ ቁጥር ቀንህ እድሜህ እያለፈ ነው ማለት ነው። ወደ አጀልህ እየተቃረብክ ነው ማለት ነው። ወደ ቀብርህ እየተቃረብክ ነው ማለት ነው። ወደ አኺራህ እየተቃረብክ ነው ማለት ነው። ይሄ የዱንያ እድል እድሜህ ያመልጣሃል ማለት ነው። ዒባደላህ ነገ እኮ የውመል ቂያማ ስንቀሰቀስ ዱንያ ላይ ያሰለፍናቸው ጊዜያቶች በአጠቃላይ አጭር ጊዜ ትንሽ ጊዜ እንደኖርን ያንን ነው የምናስበው የምንገምተው። ልክ እነዛ ሰው ልጆች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አርዱል መሕሸር ላይ ሲቀሰቀሳቸው ሲመለከቱ ዱንያ ላይ ረፋዱን ሰዓት ወይም ደግሞ ዓሽይ የማታውን ክፍለ ጊዜ እንጂ እንዳልቆዩ ያስባሉ ይገምታሉ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። አጭር የሆነ ህይወት ነው። ስለዚህ እድሜያችንን ጊዜያችንን እንጠቀም በመልካም ስራ። ኪታቦችን እናንብብ፣ መጽሐፎችን እናንብብ። ከነዚህ ስልኮች የተለያዩ ጊዜያችንን ከሚወስዱብን ነገራቶች ቀይረነው ኪታብን መጽሐፍን በማንበብ ዲናዊ ትምህርቶችን በመስማት ቁርአንን በመቅራት ዒልምን ዕውቀትን በመማር ጊዜያችንን እናሳልፍ። አላህ ጊዜያችን ላይ በረካን ያደርግልናል። እኛም ራሱ ደስታ ይሰማናል ማለት ነው። ጊዜያችን እንዳልባከነ እናውቃለን እንረዳለን ማለት። አብዛኞቻችን ضياع ላይ መባከን ውስጥ እንዳለን ሁላችንም እናውቃለን ይሰማናል።
ስለዚህ እንመለስ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊዜያችንንም እንጠቀም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊዜያቸውን በመልካም ስራ ከሚጠቀሙት እድሜያቸውንም ከሚጠቀሙት በመልካም ስራ በኸይር ስራ الله سبحانه وتعالى يدرجن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين